Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze, amahoro y'Imana nabane namwe. Semuhungu Eric wirukanwe muri Amerika yatawe muri yombi na RIB. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Eric Semuhungu, gusa ibyo akekwaho ntibyatangajwe kuko ngo byabangamira iperereza. Uyu Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata 2026 akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Uyu musore yamenyekanye cyane muri 2016 biturutse ku mafoto ye yagiye hanze agaragaza ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Mata 2024 ku itariki ya mbere ubwo yoherezwaga mu Rwanda na Amerika kubera ibyaha yahakoreye bitandukanye birimo no gusambanya abana. Semuhungu Eric yavukiye ku Kimisagara mu mujyi wa Kigali, yakoze ubukwe n'umunyamerika Ryan Hargrave witabye Imana muri 2017 agasiga agahinda mu mutima w'umukunzi we. Iyi nkuru yasamiwe hejuru na benshi kuko bitari ibintu bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda, aho umunyarwanda ashobora kwerura ko ari umutinganyi. Semuhungu yari umugore wa Ryan witabye Imana bamaranye imyaka 2 mu munyenga w'urukundo. Uyu Semuhungu Eric ni umwana wa 4 mu bana 6. Yabaye muri Uganda no muri Afurika y'Epfo, ari naho yahuriye n'uwahoze ari umugabo we Ryan Hargrave witabye Imana afite imyaka 36 y'amavuko. We n'umugabo we Ryan Hargrave bari batuye San Francisco muri California. Amafoto n'amashusho bagiye basakaza mu bihe bitandukanye yagiye ahishura umubano udasanzwe washibukagamo ibyishimo nk'iby'umugabo n'umugore. Muri 2015 nibwo Semuhungu yagiye muri Afurika y'Epfo, ari naho yamenyaniye n'umuzungu w'umunyamerika wamubereye umugabo, barakundana karahava. Amafoto agaragaza ubukwe bw'aba bombi, Semuhungu yari yambaye imishanana. Hari amakuru avuga ko yagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu giha ubwisanzure abatinganyi. Uwari umukunzi wa Semuhungu Eric witwa Ryan Hargrave yavutse tariki 25 Kamena 1956, yitaba Imana tariki 2 Kamena 2017. Semuhungu yanditse kuri Instagram ye agaragaza ko umugabo we yamukundaga cyane. Semuhungu yanditse ubutumwa burebure agira ati wari byose kuri njye, uko ngiye kuryama mu buriri bwacu mbona isura yawe, uruhukire mu mahoro mukunzi. Ndabizi ko uri kundeba aho mu ijuru, uzakumburwa iteka, ugiye hakiri kare, wanyeretse ko nkunda kuva tugihura kandi nzazirikana urwo rukundo iteka. Muri Nyakanga 2023 ikinyamakuru Review Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse ko Semuhungu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga ashobora koherezwa mu Rwanda nyuma y'icyaha yari akurikiranyweho cyo gusindisha no gufata ku ngufu. Uyu musore wafatiwe mu majyaruguru y'umujyi wa Las Vegas aho yari asanzwe atuye, yatangiye kuburana kuri icyo cyaha. Nyuma yo gutangira kuburana hibazwaga byinshi ku bijyanye n'igihugu kizamwakira hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Semuhungu yinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresheje ibyangombwa byo muri Afurika y'Epfo, byatumaga umunyamategeko we asaba ko ariho yoherezwa aho koherezwa mu Rwanda yarukagamo mu myaka myinshi. Uyu Semuhungu Eric rero byaje kurangira urukiko rwemeje ko agomba koherezwa mu Rwanda. Amashusho ya mbere yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram yavuze ko yishimiye kuba agarutse mu Rwanda, avuga ko ubwo ari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali yirinze kujyana ikiganiro n'itangazamakuru kandi ko yakiriwe muri Kigali Serena Hotel. Uyu mugabo yavuze ko afite byinshi byo kuganiriza abantu be, ati ndahari, amazina yanjye ni Semuhungu Eric, dufite byinshi byo kuzaganira igihe nikigera. Ndi umunyarwanda, erega ndi umunyarwanda, amazi arashyuha ariko niyibagirwa iwabo wambeho. Ndi mu rugo rero i Kigali. Muri Werurwe 2022 Semuhungu nabwo yarafunzwe azira gusakaza amashusho y'urukozasoni yashyize ku mbuga nkoranyambaga ari gusambana n'undi mugabo. Ni icyaha yakoze mu mwaka wa 2018 akiregwa mu mwaka wa 2019. Muri 2025 nabwo RIB yataye muri yombi Semuhungu Eric aho yari akurikiranyweho icyaha cyo gutwara ikinyabiziga yasinze.
mushimiye wakurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezeho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.